تماشاوان هیجا هون بخیراتن برنامه هلبست نمر ام د برنامه کنودا دی ساب هفرنا تماشاوان هیجا د برنامه در باسبوی دا دیوانه سید علی فندکی ما هلبستک جوار خوندبو ایدی هلبست ما هنکی د نیویده ما بو ام تخوازن ایروج بدره هلبست خو دوام بکن لبری کو ام هلبست بخوینن ام تخوازن دیسا جیانا سید علی فندکی جوار پیشکش بکن کرم کن سید علی فندکی د سال 1892 میلادی ده لفندک ابوطان هاتی دنیای فندک نحیا دهیا قضا سیرتیا سید علی کوری سید سلیمان کوری سید ابراهیم کوری سید عمر کوری مل حسن خطیبه او ملبات بریا شیخ عبدالقادر گیلانی دگهج امام حسن سید علی زاروکتیا خوال فندک درباس کریا پیشی لجنبا فی خو خوندیا پشترا وک عادت زمان جفندک درکتیا و چوی هارونان پشترا لگند بافی لجمل اسماعیل لکرجوسی لجمل نجم الدین لبشیری لجمل ابراهیم کورک خوندیا پشترا سید علی چوی فرقینه لمزگفتا بهلول بک لجم مفتي سيد عبد الرحمن وملا حسن كتشك ولجم ملا يعقوب وملا حميد حفص صالح خونديا دوان سالان دا درس فقيان دايا درس فارسي لجم حاجي فتاحي هزروي خونديا هر وصا سيد علي جي درساوية فرائيزي داي سيد علي إجازة خوا جي سيد عبد الرحمن ستانديا پشتی کوفگریا فندکی دمکی لجم آب باوی خوا شیخ حسن فندکی خوندیا و اجازه علمی جوی جستاندیا اف اجازه کوستاندیا جهیل حکومت و تحصیل مزن هاتیا قبول کرن و لشکری نکریا سیدا مدتکی الفندکی ملاتیا گند کریا درسا فقیان دایا فتوان فندکی و دردورا و دمت هم الهیویا ایمانا لسر تکلیف شیخ عبدالله کوری شیخ محمد نوری دیر شوی مدتکی لگند سناتی درس دای فقیان سال 1927 دا شیخ سیدا جزیره جبو درس داینه و دعوتی جمخو کریا لسر دحلی کو گند شیخ سیدا بو دمک دریج درس دای زاروکن مالا شیخ سیدا و فقین وان لسر خوستن اهل جنبره شیخ سیدا ازناوی دایا چوی جنبره گندکی جزیره سیدا 25 سالان لجنبره مایا درس دایا و بفتوایان مشغول بویا شیخ سیدا هم اجازه علمی هم جی اجازه خلیفتی دایا فندکی خلیفه شیخ سیدایا شیخ ابراهیم حقی بصرت جی اجازه خلیفتی دایا فندکی سید علی فندکی چاوکو عالمکی مزن بو وصاص شاعر جی بو قصیده نوی دناوا خلکی دا گلکی بقیمتن و گلکی جی بلابونا اف دیوانا ویا زمانه و گلکی حسانا هر کس جی فهم دکه بپرانی قصیده نوی شیرت و وعزن زمانه وی گلکی شیرین بو گلک جاران صحبت خدا حنک دکرن جدوران خلق دهاتن جم داکو درسکه جبو تبروک البالوی بخوینن سید علی تجاران دل کسی ندهشت هر تن بشاش بو سیکر و دو کچوی هبون سید علی د سال 1967 میلادی دا وفات کریا لجزیره لجم تربا شیخ سیدا لتاخا قلی هاتی دفن کرن لسر ترباوی اف بیتاویا مشهور هاتی نویسین د دنیای حچی رابه فقیر و شیخ و آغابه جبر ملنی خلاص نابه د شرق و هم د غربه دا گلک برهمین سیدا هنا مخابن بی دیوانا ویا کو نوبهار چاپ کریا برهمی وین دن چاپ نبونا بله تماشاوان هیجا مجیانا سید علی فندکی بهوره گهداری کر ایدی امین هاج هلبستا بخوینن تماشاوان هیجا ما تسری دجی گوتبو هلبستا سید علی فندکی دنیوی دمابو ام دخوازن در امجی من ام جوی دری بردوام بکن لی بری وی استخوازم جسری هلبسته سه چار مالکا جور بخوینم کو هلبسته که چاوابو وره بیرامدیسا مگو اف هلبست جميل رهاتيا نویساندن جميل مؤذن و قصيده بيجه شيخ سيدابو وهذا سبيكر بو سلام سرت جميل تهر جميل بي قالو في اختي حالي تشاوانا نبيج از حافظم بدستو بيما جمال هر كسي بقلب و لسانه تهردو تازنه رب تازه تركت حچي دي تر اوان قيمت بفانا ازي چيروكي بيجم گوه بديره جسر هاتیه منه او بیگمانه
بله تماشەوان هێژە بڤی ڕەنگی هەلبەستامە دەوام کردبوو ئێدی ئەم دخوازن دەرەک و ئەم ژێمان ئەم ژێ دەرێ بسەکنن بەلێم ئەم دوێ دەرێ مابوون سەید عەلی دوێ مالکێدە دەبێ زرێ گۆزێ هەیە ئەف زر هەنارە ئەڤە زرپۆنگ عەلی ji zir şaîran e berê temaşevan hêja li vê derê Seyd Elî me got xwe piçûk kiriye tewazuya xwe nîşan daye û gotiye ez heşa ne şaîrekî rastim ez şaîrekî zirim yekî sixte me gotiye heşa lê bi rastî em wî weke helbestvan û şaîrekî hêja û mezin dibînin nikarim ez beyan kim ya min dîtî hekî mayî bizan ew jî wiha ne belê temaşevan hêja dibê nikarim ez beyan kim ya min dîtî her tiştê ku min dîtî ez nikarim ji we re bêjim îfade bikim hekî mayî bizan ew jî wiha ne dibê ew tişê me jî ew jî weke vane wek ji vanake belkî ne cudatirin ew jî nêzîkî vane hinek dî belkî mestirman li hebanê bila bimînin heqê wan tev nedane temaşevan hêja dib belkî hinek hêj van mestir jî hene hineke hê em bêjin cudatir hê belkî xirabtir hene li hebanê di Tirkiye me de hêjî tiştin mane lê bila bimînin heqê wan tev nedane dibê heqê wa ew ku mirov tev nedê em destê xwe nednewa ew wî rengî bimînin em ê çawa bikin ji destê evanan şev û rojê bi wa ve mubtela ne belê dibê yanî mixabin insan gelek insan bi va tiştê em bêjin bi zerar an jî ku bêfeyde bi wa re mijûl dibin em ê çawa bikin gelo ji ber van tişte hebûm ez çapliyek ji destê kemalî kirim wek çîtika li destê zarwan e belê li vê derê dîsa helbestvanê me Seydayê hêja gilî û gazindê xwe dike dibê hebûm ez çapliyek ji destê kemalî kirim wek çîtika li destê zarwan e hebûm ez çapliyek ji destê kemalî çaplî ew jî cureyekî tivinga bû tivingê berê ew ê kevin ew jî em karin bêjin duê demê de tivingeke baş bû bi qelîte bû hêja bû dibê hebûm ez çapliyek ji destê kemalî dibê ez weke tivingeke xweşik bûm tivingeke jêhatî hêja ez î wilo bi qedir bûm kirim wek çîtika li destê zarwan e lê dibê ji ber vî ji van tişta ji ber van kesa belkî ez bûme weke çîtikeke destê zaroka de weke em bêjin darikekî destê zaroka de ew qasî ez ji ber derdê wa ez êşiyam ez xira bûm ez nexweş ketim ji dinya xwe re gelek guhdar û jîrin di emrê axretê tev xew demane temaşevan hêja ji dinya xwe re gelek guhdar û jîrin ji dinyayê re gelekî jî hatîne yanî ser tiştê dinyayê gelekî sekinin gelekî قدر ددنا کارê dinyayê îşê dinyayê di emrê axretê tev xew demane û ji bo ew însanê ku li ser axreta xwe nasekinin li ser wa gotiye û bi rastî em jî karin ji xwe re jî vê qebûl bikin ku em jî belkî li gor ku li gor heqê wê li gor lazimiya wê li gor girîngiya wê em jî li ser axreta xwe mixabin nasekinin heta li gor rîwayetan hedîsekê de Pêxember aleyhisselam dibêje yê ku çinê wê dinê hemî jî poşman dibin dibê yê ku em bêjin ehlê cinnetê bin xêrê wî zêde bin wê bibîne ku xêreke çi qas piçûçik mükafata wê gelekî mezin e yanî çi qas mesela dibê beşşîşînek beşaşbûn jî sedeqe ye û Xwedê Teala wê mükafata wê jî bi rengekî mezin bi rengekî giran wê bide insana û an jî wextê ku dirêkê de çû kevirek stiriyek devereyekê de insanekî raiştê de di aliyekî ev jî sünneta Pêxember aleyhissalatu vesselam û tiştekî pir hêsan e yanî zêde mirov hêz û qeweta xwe xerj nake dîsa mirov wê xêrê dike dibe êdî ew xêrê wilo piçûçik jî wê mükafatê gelekî mezin wê bibînin Xwedê Teala wextê ew mükafatdan ew însanê poşman bin yê bê ku me zanî bane ew xêrê piçûk ev qasî qedrê wa heye me yê hê bêhtir xêr kiribane bi vî rengî însanê belkî ehlê cinnetê jî qismekî poşman bin û dibe yê ehlê cehennemê jî dîsayê poşman bin ji ber ku ji bo axireta xwe kar nekirine û ji ber kirinê wa ji ber gunehê wa an jî ji ber kufra wa cehennem bi dest xistine bê ew însan jî wê poşman bin îdî mixabin ev gelekî ji bo me jî em karin bêjin girîng e ev malik gelekî bi qedr e ku dibê ji dinya xwe re gelek guhdar û jîrin di emrê axretê tev xew demane
يعني ام كارم بيجن خدي تعالى هر روج 24 ساعت وقت دائما تك ساعتك ام بيجنش 24 ساعت ساعته كده انسان كاري 5 وقت نميجه خوجي بكي ودست ميجه خوجي بقري و 23 ساعت دمنج دنيا مرا ايدي خدي تعالى قلت 23 ساعت دنيا اخرى خرج بكن لي مخابن جارنا او 23 ساعت جمرا كيمتين ام بيجن بلا 24 ساعت ماجي جي دنيا ربن ام جاخرتها اخرى جارنا تشتكي ناهلن اف براستي خالك بر جرينجا خوزي جدين اخرى جيبونا گهدار چاوا ji dinya xwe re bûne guhdar û zane. Belê, xwezî ji dînê xwe re jî bûne guhdar, xwezîka em ji dînê xwe re jî ew qasî guhdar bane, em li ser axireta xwe dînê xwe jî sekinî bane, çawa ku ji dinya xwe re bûne guhdar û zane. Yani mixabin insan her dem em karin bêjin vê xeletiyê dikin ku em çêtir qedir didine dinya xwe, em hindik qedir didine axireta xwe. Ev ji ber ku tişta li ber çavê insan çêtir qedir dibîne ji ber ku axiret piçekî xeybî dimêne dikeve em bêjin xeybê de insan çavê xwe nabînin insan zêde qedir nadê de tiştê nêzik çêtir li ber çavê insana bi qedir û baş xuya dikin. Nedî yek min ku hat pirsa diyanet çawa mêj bikim gelo rojî çawan e. Lê bi mixabin nedî yek min ku hat pirsa diyanet. Yani yekê ku rojekî yani insan ser tiştê dinyewî ser tiştê vê derê li vê dinyayê gelek pirsa dikin, gelek tişta dixwazin. Lê bilê ji bo axiretê zêde pirsa nakin. Yani ji mela û alima insan zêde ji bo axiretê ne çêtir ji bo dinyayê dibêje pirsa dikin. Dibe nedî min yek ku hat pirsa diyanet çawa mêj bikim gelo rojî çawan e. Yani معلومه mêj û rojî dikevine karê axiretê de bi bilê ji bo îva insan pir nayên pirsa nakin weke ku bê ev ji warin nederde ji warin nebûye xem. Deka feth û tehiyatê rast ke ev e umrên borî pênciyan e. Belê temaşevanê jî dibe nehat negotin ka feth û tehiyatê rast ke معلومه insan cana jê bi zaroktî sûretê Qur'anê sûretê nimêjê û diayê nimêjê فهم دکه و جبر دکه ایدی جار نجی چه دبی کو هنکی غلطی تیده هبن هنکی بچک حرفن جه تیپن جه غلط حتبن فهم کرن جبر کرن ایدی وقتی کو انسان نوجن نکی نچه جم ملائکی کی زانا جار کدی نخوینه آن او بخوا ل ام بیجن دکته بعدت قرآن دلوا سورة نخوینه و جار کدی جبر نکی چه دبی کو غلطی تیده هبن ل گەلێک جارە ئەم نابێژن عەجەبە غەڵەتی تێدا هەیە ئان تونەیە و ئەم بووی ڕەنگی ژیانە خۆ بەردەوام دکن دبێن نەگۆ دەکا فەتح و تەحیاتێم ڕاستکە ئەڤە عمرێن بۆری پێنجیانە بێ 5 ساڵێ من دەرباس بوو لێ کەس نای پرسە دیانەت ناکی ئەگەر پەسکی زەکاتێکی هەبتن فەقیر لە کوونە چک و ئەو یا شڤانە تەماشەوانێژە ئەگەر پەسکی زەکاتێکی هەبتن وقتێک وش بۆی زەکاتێ پەزەکیەکی هەبێ حیوانەکە بێ فەقیر لە کوونە چکو او یا شوانه یعنی جبوی و انسان کو زکات خود دنه کارکری خو یعنی انسان گل جرت شوانتیت کی گاوانتیت کی انجی جهتوی دکه زکات خود دوی اول گوردین نه مقبول لورا او جرت شغل حقیقی جدايه و زکات جدايه یعنی انسان نجبوی زکاته الجمرو د شغلن کاریم هو تکس جبوی زکات ناکي لازمه ام بيجن حقيقي يومياوي روجاناوي چبه پری خو بستینی و وکیدی زکات انسان دوی بده یه فقیر یکو حوجنه کو ام بیژن گور اسلامی هاتنه بلی کرن اشکره کرن دوی فقیر کوچکو او یا شوانه افجی جبوی و انسان کو ام بیژن دین لگورا کیف اخوا بکارتین اگر علبک زکات یکی هبتن فقیر هیده چکو او یا گیروانه دوی هکا علبک زکاتی یا یکی هبه او جی ناده فقیره چکو او یا گیروانه یکو گیروی چید کن ام بیجن نها ایرو گیره بلکی نمایه باطوس درکتنه بره اوج دیلا باطوس گیره هبو گیره دکرن دبی اوجی زکات خویا گنم یا دخلی جی دده گیروان یکو کاری بید که کو عیشی بید که افجی دیسا کرنای دوی و بده انسانی که فقیر و حقیه گیروان جوی جدایه دیسا سیده لسر وان انسانی کو ام بیژن غلطیات کن آنجی ند ریا راسته او ناکی رخ نکرنا و هانا اغلب اهل زمانی
أنا بيجمكو يكجار قنج نمانا يعني معلومة سيداي هجال فيدري لسر رخنيا تشتر سكنيا يعني كيماسي ونخوشية جفاكي يه طبلوما ما رخنا كرنا الاشتري كرنا لسر وازي دتر سكنيا أو تشتيكو تشاو تشتي نباش شمنا قوتنا دبي وهانا أغلب أهل زماني دبي أهل في زماني مخابن دبي وهانا حالونا أنا بيجمكو يكجار قنج نمانا لید بره ام نکارم بیشن کو جبنی جی قنج نمانه او جی غلط شد به محقق قنجی هر دمه هنا ایدی سیدا هجا اف بلکی نزیکی 5 سالی بره بلکی بهتر جی اف هل بس نویسیا اخته کو هنگی جی قنج کم مابن بلکی ایروجی هی خراب تر به ان شاء الله هی دکن کو هی قنج تر به دبه پیدا ببن اما کو کمن دنابینیه کی تازش صدانه يعني بأوقاسي إنسان باش كم بونن بيش صدا بلكي يك صدي إنسانك أم هيفي دكن كو إن شاء الله إيرو زيادة تربو بن معلومة أم باور دكن كو پیغمبر عليه الصلاة والسلام لجور حديثي بي وبلكي لجور آياتان كو تشقاش بر پیغمبر ما وبر آخر زمان ودتشه نخوشي وخرابي زيادة دبن مخابن أفحيا لبلد ببريا قيامته بإذن خديد آخر زمان دمكي بدي ساكو أو قانون وشريعة پیغمبر عليه الصلاة والسلام وقرآن وقاعدة قرآني وديسا لسروي دنيا حاكم ببن أم جفيجي باور دكن كو بإذن خديد وبدستوراوي وبقدرتاوي أم بر بزمانكي ولو فهرن علي تلكو أفات البيكة تلكو تشكو أفقرني هي چاردهانه مريت تماشواني جا الفيدري دي سام خلاص اخو بكارانيه سيد علي دبي علي تلكو افات البيكه تلكو افجي بويجك كرديه اختكو دتشتيج هف دور دتشتيج هف جدا انجي دتشتي تعلاقه وبهبره تنبي ام في بويجب كارتين مثلا بيجن تلكو فلان كزلكو انجي تلكو افكاري تلكو دري انجي افلكو افيديلكو يعني اف هردك جف قالكي جدانا جف دورن بوي معني ام في بويجب كارتين ويجي رحمة خدي لبي قوتيا علي تلكو أفات البيكة تلكو يعني أف تخوشية تخوازي تخنجيت باشية تخوازي لي تو أف جهف قالكي دورن جبرتشه دي تشكو أف قرني هي چاردهانا لورا دبي أف 100 سالها أف قرنيها هي چاردهايا لقور روايتان پیغمبر عليه الصلاة والسلام قوتيا كو آخر زمان ام بيجن داوية دنياي المزيك قيامته قرني چاردها إشارة كريا جبر ويكي سيد علي دبيجي تلكو أي علي تلكو أفات البيكة تلكو تشكو أفقرني هي چاردهانه يعني دوي سصالدان نخوشي و پر زيده ببن مچيرول دشته ديوباف چونه بهشته هزار رحمت ديوباف و حاضرانه بله تماشاوان هيجا سيداي هيجا قلي و غازن ديخوا جميل ركرن و بناوی وی جمرجی کرن مجیل ویدرج ورب پارو کرن و داویه دجی وککو د دیوان کردا د جوات کردا د وقتی کو چیرو کک دگوتن د داویه ویدا اف خبری خوشبون دگو چیرو کا مچونا د وی رحمل دیو بابه محمیه انجی ویدری مچیرول دشته دیو باب چونه بهشته هزار رحمل دیو باب و حاضرانه قوتيا الوجي والمجي إن شاء الله هزار رحمل الديو باويوا ويمجي يروجي أم جهانا داوية هالبستي نمر طبعا شبعنا هيجا حتى برنامج كدي بمينة خير وخوشية دا بخاطري